Irısınarga uul bala süygülü, Sultanarga kız bala süygülü. Kollarmaşıp I love you olup жүргүлөр. Sandık деген bir жаман программа бар эле. Ошонун алып баруучусумун. Кубанычбек Эсенбаев, сөз кезегин баштадым. Тойдо ким бийлеп чыкса, той эле болгон мыкты мамилесин киргизе алган болот да. Би менен музыка менен чыгып коюңуздар. Той башталды. Oldu büyük müdürümüz. Şahitlara gelgen sürpriz. Hurmat mehmonlar, bugungi to'yga atayim modniy ochki taqib keldi. Degan жүзүнө ичине кызыл жигит койгон сюрприз. Кашты чийим келген сюрприз. Бүгүнкү тойго аяй көйлөп кийип келген сюрприз. Bugungi to'yga eng mыкты походка менен kelgen ekan. Meni videoga o'xshash prическа менен келген үчүн бай приз. Top model bo'lib kelgan ekan. Номинация «Прическа кричит». Tishni blendament bilan juvib kelgan sürpriz. Bugungi to'yga modniy murut taqinib kelgan sürpriz. Eng mıqti figura. Eng mıqti Isyko'yskiy Zagar. Miss Qirg'izistona. Miss Marokko. Eng mıqti biylегендерин болдурса. Qaysi jup mıqti biylese, o'shaga добуш бересиң, жарайбы? Всеми любимый твист рок-н-ролл! Hazır sольный номер bu. Toy qaytarıp, Қазақстандын даласына келатканда кызды көрүп каласыз. Увидели настоящего чигита. Такой красавицы и в самой Индии нет. На первое призовое место выходит вторая танцевальная. Понятнее большинством голосов. На второе призовое место выходит первая танцевальная. Üçüncü orada kim oldu? Eng mutlu turistin eng ayağı.
жақында айтады. Аны гран-при дейді. Гран-при.